Mina ngiSithandile Khoza. Abaningi babengazi ngokuthi ngisiza belandela ibizo lomfowethu layo bedlala ku-Highland. Ngakhulela ePhumula oBulawayo khonapho kodwa ngizalwa eTsholotsho. Ngiqalise ukudlala ibhola ngisasemncane, ngiqalisa ngisasesikolo. From esikolo sasuka esikolo ngase ngijoyina i-team okuthiwa yi-West Swallows eMagogo West. Ngase ngimuva ngibuya ku-Highlanders ngo-1996. Angize ngidlalele enye i-team futhi ngaphandle kwa-Highlanders ngaze ngaretire ngo-2008. Nakathesi sengincedisa ucoach, sengu-assistant coach ku-Highlanders Royals. Mina ama-players angadlala lawo currently ongumanager wami kathesi eteamini kuma-Highlanders Royals uNevi Masuku. Ngadlala laye kodwa wayevele yena emdala kithi, babengosisi kithi. Abanye ngathini u-Amelia Mleso, Christina Mpanza, oTalent Zulu, uSakhina Gombami, and oKhumputa Ndlovu, Zandile Sibani, abaningi kakhulu. Engadlala la ku-national team labo sithethelele kwinji 15 Sibani. Rosemary Mgatsi onguyosephethe i-women's soccer kathesi ngadlala la eGrand. Nomsa Boys Mall, Funkayi Nyamutukwa ngadlala la. Ruth Banda owathathwa ngu-Ezro Mnyandoro, Precious Impala. Then abancane ababekhona akakathesi eHarare oNayi ngizothiwa usecoacha la usengicoach. Lokho kuyimpumelelo enkulu kakhulu ukuthi thina abantu abangomama sesisiba khona ku-women's football sizophakamisa abanye abantwana abangamankazana.